yahuye namwe mutembera mu mujyi wa Huye, dore inkera y'abahizi. Bakunzi ba Gakondo, Elegant Bistro E-Bis babashize igorora. Babazaniye Gakondo Night. Nyuma ya serivisi nziza basanzwe babaha, ubu noneho nudushya gusa aho mu mpeshyi bagiye kujya babazanira ibitaramo buri wa gatanu na buri wa gatandatu ku ikubitiro tariki 30 z'ukwezi kwa Mata 2022 kuri uyu wa gatandatu guhera ku isaha y'isa 12 ab'inkwakuzi bahageze saa 9. Iganze Gakondo kuva mu mujyi wa Kigali baraje badutaramire mu majwi meza ashobetse umwimerere wa Kinyarwanda. Ngiyi inkera y'abahizi, kwinjira azaba ari ubuntu kandi bakuzaniye promosiyo. Aho gura amacupa 2 bakaguha irya gatatu rya bonasi. Bakuzaniye na mini brochette ku mafaranga 500 gusa, ndetse na MC rurangiranwa MC Bolingo nawe azaba habaye. Mvuga ikindeka iki kuyu wa gatandatu ari inkera y'abahizi y'abarwa muke mu gitaramo. Muraze dutaramane twishimane mu nganzo gakondo nyarwanda, tugaruka ku isoko y'iby'iwacu. Gakondo Night kuyicikwa n'ukunyagwa zigahera. Wowe ushaka gukoresha reservation waduhamagara kuri 07 39 cyangwa 07 Elegant Bistro E-Bis uradusanga mu mujyi wa Huye, munsi y'iposta mu nyubako ikoreramo Rwanda Revenue. Icyapa cyacu kiriranga. Gakondo Night muri Elegant Bistro E-Bis azaba ari n'amakemwa yayaye gucikwa n'iki gitaramo n'ukunyagwa zigahera.